اردنیگاریە مەزەپۆتامیایê bûye dergûşa gelek şaristaniyan. Her şaristaniyeek ku berê xwe daye vê erdnîgariyê li paşxwe şopên dîrokî hiştiye. Hin şaristaniyan mîmariyek hiştiye. Hinekan jî bajarek li paşxwe hiştine û nav rûpelên dîrokê de cihê xwe girtine. Li Kurdistanê yek ji bajarên ku ji aliyê mîmariyên dîrokî ve dewlemend e bajarê Mêrdînê ye. Ji ber mîmariyên dîrokî yên bajarê Mêrdînê her sal bi hezaran serdêr berê xwe didin bajarê qedîm. Bi taybetî jî bajarê kevnarê Darayê bi heybeta xwe bala gelek welatên cîhanê kêşaye ser xwe. Bajarê kevnar ê Darayê li ser rêya Mêrdîn û Nisêbînê hatiye avakirin. Li gel dîroka xwe ya qedîm di demeke pir dereng de hatiye keşifkirin. Bajar bi temamî dibin axê de bû û heta gundek jî li ser dîroka Newaze hatiye avakirin. Di sala 2008 de bajar ji nû ve tê keşifkirin û li herêmê lêkolîn dest pê dikin. Bajarê Darayê berî zayînê navbera salên 336 û 330 de ji aliyê Şahê Persan ê bi navê Darius ve hatiye avakirin. Piştî zayînê di sala sêyemîn de dîroknasê Romayî Justinus Frontinus di pirtûka xwe de dibêje li herêma Turabdînê bajarekê bi navê Darayê hatiye avakirin ku li cîhanê tu dever nebqasî vî bajarî ewle û xweş e. Bajarê ku xwedî dîrokeke qedîm e wekî bajarekî leşkerî hatiye avakirin. Lê belê jiyana civakê bi tevahî nav bajêr de derbas bûye. Ji ber vê yekê di bermahiyên bajarê kevnar de şopên hemû qadên jiyanê têne dîtin. Di jiyana mirovên wê serdemê de bêguman baweriyê cihekî giring girtiye. Ji ber vê yekê cihekî pir mezin a ku wekî goristanê hatiye veqetandin heye. Ev goristan e ku di meznahiya bajarokekî de ye li ser lateke di berfirehîya 2 kîlometreyan de hatiye avakirin.
جبر کولات جکورین کالکره بهسانی هاتیه قواردن. در اوده آنکوش کفتک گورستانی ده مری لگور باوری آوان هات نوشارتن. لگور گوهرینا دسلات داریم باجیر باوریا باجیر جی گوهریه. دمرین هر باوریه که جی لهمان گورستانی هات نوشارتن. بوی آوایی سه جوره گور ادناوا گورستانی دهنه. ده گورستانا کو سیقاتی هاتیا آوا کرنده پگانان ده هر اوده یکی ده مالباتک بشارتنه. پره شوشین تجهی سر و فنجی خستنه نوا گوران. لگور باوریه پشتی وجینه او آلاو و ابگیری مریان بهاتانا. پشتی مرنه بدمکه وقتی کو تنی هستین وان دمینه وانج نوا گورین وان دردخن و هستین وان داویجن ناوگوره که سیقاتی. جوره کدن آگورستانان هیه کو لگور باوریا سوریانان هاتیا آوا کرن. لگور باوریا سوریانین ارتدوکس روژا وجین حضرت عیسی ویج آلی روژه و وره. جبرویه که بره گورن سوریانان لالی روژهلات دنیره و دانی صبح طاو ده هندر. گشین سوریانان پشتی مرنه با آوایی که رونشتی هاتنه و شارتن که در روژا و جینه ده وقت حضرت عیسی هات برزی جیره نکن. ده سرگورن سوریانان موتیوین روژه و طیر طاوز جی هاتنه قواردن. هری داوی مروین هرمه لگور باوریا اسلامی هات نوشارتن. گورین مسلمانان ندهندرش گفتانده لیبله ده حوشا قادا گورستانی ده هات نوشارتن. هر گورک وکی داربستکی هاتیه چی کرن و دهندره گورکی ده تنی جه مرووکی هیه.
Di goristanê de ya herî balkêş goristana sê qatî ye. Hestiyên hemû miriyên paganan ji goran têne derxistin û dixine nava vê gora mezin. Li gor lêkolînan li qata herî jêr 3000 hestiyên ji hev cuda hatine tespîtkirin. Di hundirê gora çargoşeyî de kulekek heye. Li gor baweriya paganan roja vejînê ji vê kulekê wê rih were wan hestiyan û ji nû ve dest bi jiyanê bikin. Di qata navendê de piranî gorên leşkeran û malbatên ku têne nasîn hene. Li devê deriyê gora mezin hin figûr hatine qewartin. Her yek ji wan figûran xwedî wateyeke balkêş e. Bi gotineke din, figûrên li ser deriyê goristana mezin baweriya wê serdemê bi awayekî şênber nîşan dide. Bajarê Darayê li gel ku xwedî dîrokeke qedîm e jî hêjî gelek nepeniyên bajêr dibin malên gundiyan de veşartîne. Li gor lêkolîneran ji sedî herî zêde 20 bajarê kevnar hatiye dîtin. Hêj gelek beşên din ên bajarê Darayê li benda zelalkirinê ne.